Hatire gaja uditana brena kwirorera kiheo television na iri kwihada wega tha mugwanja cia miraho mahida magi mega turanyitanira ni undu wa mohoro ma kiheo kabiru na njira ndaya toria tukuhaririirie ndiri wika no iri turateithania na mumereke na njira yacio kwetagwo Lorina Wamboi njitagwo Francis Wairura kuhiriria na uthigirie gite giaku no tege mato maku tamba watutwarithania nawe ikinya gwa ikinya o ginyagia mahida ma gutiriha na turambirira na ripoti kuma kaunti-ini ya Machakos. Gavana wa kaunti ya Machakos na niwe Wavinya Ndeti leo ni athiete na mbere na gukorwo agithingata thirikari nene irirathwo kana irirathana rungu rwa mutongoria wa bururi Ndagitari William Samoei Ruto yambirikiririe tabarĩra itiganite na muno cia waki wa mabarabara kaunti-ini ya Machakos mbere athiete na mbere na gukorwo iruguritie barabara ingi kana tabarĩra ingi kuringana na Wavinya aroiga ati kuri na barabara iria ni ya Tala, Oldonyo Sabuk, Odomina Devki Kinanie hamwe na Mwala Kangundo, Matu Ekalakala hamwe na Kivandini Masinga barabara iria aroiga ati kwa ihinda riri itirirarikirira na kuiga ati mbere ya thirikari iyukite na kwambika tabarĩra ingi njerũ yabetigirira ati tabarĩra icio ni ciamba kurika. Say we have the potential to feed the country and export our products. Nimetoka huko Kayata, imagine sasa tunapeleka vitu Saudi Arabia. Na hao ni watu niliwashikanisha nikawasaidia. Sasa wanapeleka chakula mpaka wapi? Saudi Arabia. And that is why I keep on investing in agriculture, water harvesting, road infrastructure, value addition and partnership. My vision is clear. I am positioned Machakos as one of the country's food basket. Na unajua kama infrastructure iko sawa. Mumeona infrastructure yangu ya huku ndani nimekatakata barabara, si ndio? Hiyo ni kuhakikisha chakula ikichukuliwa inafika kwa soko mapema, si ni sawa? Say we have the potential to feed the country and export our products. Nimetoka huko Kayata, imagine sasa tunapeleka vitu Saudi Arabia. Na hao ni watu niliwashikanisha nikawasaidia. Sasa wanapeleka chakula mpaka wapi? Saudi Arabia. And that is why I keep on investing in agriculture, water harvesting, road infrastructure, value addition and partnership. I urge the national government to finish the following projects, which is Tala, Ndonyo Sabuk, kuna Kakuku, Ekalakala Matu, Devki Kinanie Road and Kangundo Mwala Road. Hizo tukimaliziwa tutafungua biashara katika kaunti yetu ya Machakos. Ingine ni repair ya Mua Kaloleni Road, Konza Katumani Road, Mwala Kidhimani Road na Kivandini Road. Kwa sababu hizo ni barabara zote sasa hizo zishachukuliwa na national government. Na tukiuma mwena ucio wa Ikamba-ini reke riu tuciuke nginyagia gitaru-ini kia Rift Valley. Oriri turathie na mbere na kwihariria na ni undu wa githurano kinene kia mwaka twerekeire wa 2027 riu na wathuri a ruriri rwa Sabaot kuma kuria gitaru-ini kia Rift Valley ni mathite na mbere na gukorwo mathaganite undu umwe na gukorwo mena mehariria maigongona ria mwanya ria thayo o undu umwe na kurehe muingi hamwe mbere ya githurano kinene. Ihinda-ini riu kurerikana ati athuri aya mariga ati muoroto munene ni gutigirira ati ni makorwo magithomithia muingi bata wa kugacirithia thayo. Ihinda-ini riu nake Peter Chemasuset na uria no mutongoria ni athite na mbere na gukorwo areganite na mierio iria kurerikana ati ikoretwo iri kuo gukirikana ati igongona riri ni ria kuhaririria nyanake uria igakorwo igituthura ngui hindi ya githurano. Kwa hivyo tunaendelea sasa kwenda kukamilisha ni watu kufanyiwa cleansing, waweze kusafishwa, watu waweze kutubu dhambi, makosa ambayo walifanya. Watu walinunua bunduki, walinunua panga, walinunua fairo, walinunua boots, nini kila kitu ambayo ilikuwa inafanya watu waweze kufanya vita. So lengo ya leo ni kwamba tulikuja kujifahamisha, maana mambo ya wazee inafika mwisho. Wanataka tuweze kufika uchaguzi ambao unakuja. Mkutano hii haihusiki na mambo ya kwamba pengine wengine wanafikiria kwamba tunaandaa mambo ya vita. Tunaandaa mambo ya watu kukaa kwa masikizano, wakae na majirani yao kwa namna ya kujua kwamba ni majirani. Hakuna msukosuko, hakuna mambo ya fujo. Wengi wana mambo ya propaganda wanaosema kwamba hao wazee pengine wanataka kuandaa
kikundi kingine kama ile ilikuwa ya SLDF. Hapana, wako wanatoa misingi ya SLDF, wanabomoa yote, na hata wamesema na kwa hadharani kusema kwamba yeyote mwenye ana bunduki ni lazima asalimishe. Yeyote mwenye ana bunduki lazima asalimishe, kwa sababu hao wazee wanaongea mambo ya amani. Kwa hivyo watu wenye wana hizo vitu wapeane. Kwa safari ya hii wazee, mimi ni mwenyekiti, tunaunga safari hii wazee, haina tosare. Tumeanzia Cheptais, tumeenda mikutano suluhisho mpaka Trans Nzoia, na hapa sasa tuko Kapsakony ambayo ni kitofu ya mlima Elgon kwa mambo yote. Kwa vile tunazingatia ya wale wazee ya kusema ya kwamba tufanye cleansing kwa mambo yote katika eneo hii, na tuishi kwa amani, kwa upendo, kwa umoja na kwa jamhuri yote mzima ya. Mission is about reconciliation, and this is where we are utilizing the indigenous knowledge of this society for people to come together. You can see from the arrangement of the totems, this community will eventually identify themselves as a community through the totems, that's the clans, and this will eventually lead to the people of this region to na tugithii na mbere tumurike ciĩgie ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ, kuona atĩ andũ aingĩ marathiĩ na mbere na gũkorwo mahinyĩrĩirio nĩ mũrimũ wa kansa. Rĩu thibitarĩ mũnene wa Kisii na ũrĩa no wa mathomo nĩ wambĩkĩte kambĩini ya gũthomithia mũingĩ bata wa screening kana gũkorwo magĩthũrimwo ũhoro wĩgiĩ kansa. Thukuru ũyũ ũtacũkĩtie ikinya rĩrĩ kũrĩa ũrera mũingĩ ũkorwo ũkĩyumĩria na gũkorwo ũgĩthimwo, kuona atĩ rĩrĩa kansa yamenyekana tene nĩ ĩthiaga na mbere na gũkorwo ĩkĩrigitĩka na ihenya o ta ũrĩa kwahoteka, handũ ha gũkoragwo makĩoya kahinda karaya metereire na rĩrĩa kwĩha nĩguo marathiĩ thĩinĩ wa mathibitarĩ. I want to welcome Daktari Okutu, who will be able to bring us educational opportunities and support services for learners with disabilities. I'll text you his number. Hi. No, I don't. In developing our niche on cancer research and management, we are currently engaging various stakeholders and organizing seminars, workshops and meetings to discuss the same. In Kisii too, we are making strategies to see whether we can increase our data collection on cancer. Currently, Kisii Teaching and Referral Hospital, in conjunction with Kisii County, has partnered with University of Manchester, and we are now establishing a cancer registry to be able to collect this data. We rely heavily on guidelines that are developed and crafted in other parts of the world, and given the fact that we have a lot of colleagues, a lot of collaborations locally, it was our opinion during this session that we could pull our energies, of course with the guidance of institutions such as Kisii University, to then generate information that we can be able to use to customize our treatments to local settings. Na thutha wa kwamũkĩra riboti tũkwamba gwĩkĩrĩrwo hanini, naona twacokereria tũkwambĩrĩria na rũgano kuma kũrĩa mũtitũ-inĩ wa Kaptagat. Ino nĩ ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Thukuru
wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na wigiririki munene barabara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA. Arikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici-ini citu Rwesambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorofa ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM. Kana utuhurire thimu kugerera 0703 164 003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Are you ready? Because it's games time. Ni hede ya mathako. Timu yaku iria wendete muno ni iriku? Cemanagia na athaki aria nguthi na aria mari iheo. Ukireherwo ni Uncle G na Esther Shiko, athaki jorua akiri ndumo ya iharo-ini. Tabarira Jerushua irio riguaga maundu onawe ugakena. Nyitanagira na ithuĩ o muthenya wa Jumamothi thaa 7 nginyagia thaa 9 thĩinĩ wa tabarira ya ndumo ya iharo-ini gũkũ gwa Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Ria Juma ya kinya tukauganira thini wa mbeũ njĩthĩ. Haha tugakorwo tukiririria maundu maria maratuhutia ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ, maria mega tugakorwo tukihimbiria na maria moru tugakorwo tukirunga. Enjoy your youth, but don't forget you'll be judged by what you did when you are enjoying your youth. By the way, ona kigo kiugete ngakunegereria kirungo kia mbere nikio the talk table. Haha ngakorwo ngikunegereria kiugo kia mwathani undu umwe na ndereti mwaki ya muthenya. Let me tell you, the word says mwathani ni akoragwo hakuhi na aria ngoro ciao cinamite na ni akoragwo akimahe irigiriro kieru. Ngakunegereria kirungo gia kiri nikio the freestyle arena. We washia makinya mugenaga ni uria ndaimire gwaku muthenya ria ndatururire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ nawe washia kĩrĩu. Baraka za God ziuka lakini zikikam ni quality. Baraka za God ziuka lakini kikam ni quality. Nitanagira na niye Joyce Wajiko wa Mwangi the smiling ambassador. O Juma shahada thaa 9 nginya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya wathi wa mbeũ njĩthĩ gũkũ gwa Kĩheo TV, kũrĩa tugaga nĩkĩo kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Reke tũgĩe karĩko. Mwiroreri wa Kĩheo TV utangimenya kuria umite ndungimenya kuria werekeire, na nikio nie Wangari wa Kimani ndikurehagira ciaga tene thiini wa Kĩheo TV. Ndikeje kumenya wega indu yuaga na nduceragirwo. Hihi uri weyuria matura matiganite metirwo guo niki? Wa muhiano itura ria Gathara-ini, Githurai, Ting'ang'a, Kirigiti, gacagati ka maingĩ. Hihi ni uri weyuria uria maundu mekikaga na uria mekagwo na hau kabere? Nyitanagira na nie Wangari wa Kimani thiini wa tabarĩra ya nyĩmbo cia gatene, tugakorwo tukirunga meri matatu tukiuhigania oro ũndũ ũmwe na gucanjamuka na nyĩmbo cia gatene. Donete tawariganirwo atĩ Ngai nĩ wanyũmbire ithe naguo mũico wa mũndũ nĩ kĩambĩrĩria gĩa Ngai.
Rĩrĩa niĩ ndanyalirĩkĩte ngorwo nĩ thayũ na gĩkeno o rĩrĩ ndoretwo nĩ hinya Jehova we ũkĩhe mwĩhoko. Ĩno nĩ ceceni ya Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Naam, karibu nitwacokereria hari ikireka ria keri na Lauren na no ikireka ria muthia. Muingi wa Kaptaget riu ni uthite na mbere na gukuru hemberie ikinya ria thirikari ria kwiriga mutito uyu makiaria na andiki ya mohoro mariuga ati riri ni ikinya ria bata muno hario na kugacirithia maria maturigicire maroiga ati mutito uyu ukoretwo uri wa mwanya muno na makoiga ati kuona ati ni warigicirio riu ona ni meguthi na mbere na gukorwo magikungwira uhoro wigirira itheru. Majina naitwa Brian Kipkosgei Witoek. Mimi ni member wa CFA. Tuko na user rights karibu 17. Kuna dawa, kuna maji, kuna firewood, kuna playlist, kuna grazing na mambo ya PIFs. So ikifungwa haitatuzuia tufanye hizo user rights zote. Sitaendelea, sitarun as usual. Na sasa tumeona wakati hii kufunga msitu imehifadhi vitu mingi sana. Sai tunafurahia tuko na maji safi yenye inatokana kupitia natural forest. Tuko na mianzi na tumefurahia sana. Mbeleni tulikuwa tunapeleka ng'ombe mingi forest na hatukuwa na faida mingi. Tutakuwa na maendeleo mengi. Kwa mfano wanyama watafika eneo hili na tutakuwa na watalii wenye watakujaga kwa area yetu. Ya pili, ng'ombe tutapata nyasi kutoka forest yenye tutapea ng'ombe zetu. Lingine tena yenye tutafaidika baada ya forest kufungwa, tutakuwa wafugaji wa beekeepers na tutapata pesa baada ya kuharvest hiyo ani. Na tukirikiria ni ati tumurike uhoro wigibitika cia mathukuru. Anyiti itemi ni moritio makorwo makihimbiria mathako ma mathukuru kuona ati ino noyo njira magiteithiriria hari gukuria iheo makiaria hindi ya mathako maria makoretwo magithi na mbere kundu gutiganite na muno thini wa gitaro kia Nyanza. Anyiti itemi maroiga ati gukuria iheo cia arutwo maria nini undu no ukorwo giteithiriria ningi gukorwo makibunika muturire-ini. Mgogoni Gift Matiko. Pasi Nyerezi lakini kosekana amekataa pale yule beki. Kileta cross kule kosekana amekataa yule beki. Anza pale kwa 15 mgogoni. That one kept us going. So we just instructed our boys, we made strong mentally. And that is why we have won this game. What I can say is that our boys have done well. We were training to win. We came to compete and unfortunately we have lost it.
but we have not lost hope. So far, I think we have much ahead that we have to win. Otherwise, our boys are still motivated. We will come back with a lot of motivation. We are going to motivate our boys, and then I think we'll do better. Na riboti iyo ya mbĩtĩka cia mathako mathukuru nĩ yakĩrĩ gĩtwĩkĩrĩra gaturumo ka mohoro marĩa tuma namo nĩ ngatho cia mwanya kũrĩ timu yothe ĩrĩa yakĩrĩ gĩtigĩra atĩ mohoro maya nĩ makorwo megũkinyĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nduma wika no ĩndĩ tuma na memereke na njĩra ya ciĩko ĩtagwo Lauren Wambui. Niĩ njĩtagwo Francis Wairura, tũgakwĩrithĩria good afternoon na weekend ĩna umithio.